سرپرست کلی لایحه تاکسی احراری مرکز خصوصی دندان پزشکی صدف. اگر خواهید که دندانهایتان با صفت و زیبا باشند پس توصیه ما به شما صدف. رحمتوی کلان اکا جان ویزا من گفتم که اینا شناس گفته ازان که میتیان گفته این تولای تو ازانه بتو بیکول دادن چند اکا بود تلویزیوره آشنا تو فقط مسخره میدانی ده رم افی تاکسی شو یگان تا تاکسی ها بایله چه آشنا تو تلویزیور نیاکیسیان با تلویزیور کوی نکنیم سونه نه من همینجا اچکه میستم تیز گرم بیا هوای خنکنده پایده نیستیم انا تاکسی هم یافت کو اکا من درجه 80 تومن مشکل دیدم اکا السلام علیکم تاکسی می عزیزی سلام علیکم سلام علیکم اکا شما نظمی سلامتتان نظمی تاکسی بی شما اکا چشم ازش نمیده اکا وای نکنید من تو یک پستم به تاکسی می نمیگفته اما تاکسی کو تلویزیون گفته که 8 میکرایمو بودن اکا چند پول میشه اکا 150 تومن میشه این بقا چش نیست می اکا و تلویزیون چه بار میکنین شما پول سدید کجا برداشته میرم شد من کرو میبینم شب بنتلی شما تیار کیسید چوکاده که دویده امناس یافتی می تاکسی ای آقا شما بنتلی یافتم رفتین خطه کجا میداوی ابو ای بنتلی نبرات گفتم به اکا خوش آمدید تو تاکسی احراری و سلامت باشید دادر جان خودتان نظمی رحمت خدا باشه یکی من ماشینچه و قایل این به بسیاری قول میشن سلامت باشید تلویزیون خریده کوری نقص کردیتون لیکن اکو مولتر شما بینیم گفته خریدیم ده راستی نقص کردید سلامت باشید سلامت باشید من خرسند که امروز من شما مسافری ما شدیتون از رحمت اکا بخشیش رسیدن عید ندارد میگه چیکاره شما ما تلویزیون زن همین تلویزیون ما استا خانهش رو بوده زده میتیم کلینت یکان کسی مونده کدید میکی و یک نفر مونند کردن لیکن بفیرم وای نفر نیاش مو نه همون نفر مونده بکنه لیکن وای نه اقا آدمی نغزم نیه خیرت شما وای نیه سلامت باشه بیننده عزیز و ارجمند البته که ما شوخی کردیم امروز مهمونی برنامه ما علیشیر نبیف السلام علیکم یک بار دیگه سلام علیکم محمود خان شما نظمی البته من خرسند که امروز شما مسافری ما رحمت سلامت باشید هم مسافری ما هم مهمونی برنامه ما سلامت باشید رحمت همزمان میرزا جان دوستی عزیزی ما که میرزا جان راهبری گروهی کرنای نوازانی صدای جوانان باوری کاملم دارم که با هر دوی شما البته ما ساق و سلامت رفته میرسیم با منزلی در کره ما خدا خواهد چه ترس نه این خیلی ترسی داسته همه چی خیش داسته نه خاطر جمع میری من خدا خواهد خدا اگر خواهد
маъқул шуд ман барасоям. Якта ёвид ман биям мехарам ҳамин хел. Аниқ. Мефрошид меҳамина. ҳамина харид монин мо як нав харид. Шумо сали тормозшо дуруст кунед сони мехарам ман. ин тормозистон ки якта автовокзал тормозиам то Раҳимия мерад. Дар анҷоми соли 2021 аввалин консертро шумо ки пешниҳоди омма кардед, баъди ҳамон консерт ман боварӣ комилам дорам ки ҳамагон шуморо дучанд шинохтанд ва дӯст доштанд. Саломат бошед, раҳмат Маҳмудхон. пеш аз сароянда бо чӣ корҳо машғул будед? ман рости Маҳмудхон ҳама корро метавонаму ба дараҷаи устозӣ не. ҳаваскор мегӯдми? чӣ корҳоро метавонед масалан? ҳама корра. асоби? чӯ ин хел нигоҳ кардоси ман наметавонисти гӯй? ин қадар бовариам наомада истодааст бароями. масалан қассобӣ метавонед? Не, қассобӣ не. бори ҳам ягон намуди ҳайвонро шумо забт накардаед? Не, рости як шаб аз Исфараи бостонӣ омадасига будем, соат яки шаб буд, хиёлам ё дуи шаб рӯбо ҳастку? рӯбо баромад дар назди чашмам як мошин пахш карду рафт. баъди ҳамин рости гап қассобӣ сахт метасам. баъзан ҳолатҳое мешавад ки ба таксиҳо менишинед, ба ғайр аз таксии мо гӯед? мешинам. шумо фалончи неми амигоро суханҳо мешавад? рости як рӯз шитам пул нагифтам ҳама. ва ё қаздор будам я шумо? қаздор надам. кадом ҳамон тӯи гузарондагии мои падарашон будиям. не ю Алишерҷон ман намегирам. равед гуфтам. ман акнун чӣ хиҷолат мондам ки арзон накардам ҳамон вақт. не ман ду-се ҷо рафтагӣ будам. худам хиҷолат мондам ки ино сӯзишворӣ хач кардан чӯ нагифтан гуфта рости худам хиҷолат монда. бо монда буравам бо нагифта оварда додам. ба он нафар ақаллан суруд хонда доде дар дохили нақлиёташон? не ва ё ҳамин як қисси ҳамин тӯяшон ки то ҳам ду-се ҷо рафтагӣ будам то ҳамон рафтанама ҳамон қисса ки ado шуд. на сурудхонима вақт шуду на пас ҳамон суруд мехонеда? майлаш бошад. Алишер Набиев дар дохили нақлиёти такси Аҳрорӣ бори аввал суруд месонад. то кунун дигар ҳамкасбони Алишер Набиев албатта суруд сароида буданд ва Алишер Набиев ҳам ба қатори онҳо ҷой мегирад. мо афтамон назми чӯ бенанги ханда киси ҳам дида? медонед барои чӣ? ба ману шумо не ба нақлиёт. барои ки ҳар нафаре ки несан ин хелак нест дар хуҷанд нест дар тоҷикистон гӯем хато мешавад. шумо тайёр? тайёр. кадом суруд? хоб дидам якта хонам мешумовад. хоб дидам. ҳамеша хоб дидам ба фикрам. мана не таксия. рафтем. دختر تو را من امشب در خواب دیدم بنشسته در لبی جویی آب دیدم دختر تو را من امشب در خواب دیدم بنشسته در لبی جویی آب دیدم بیدار گشته رفتم آنجا شتابان بیدار گشته رفتم آنجا شتابان روی تو را به نوری مهتاب دیدم روی تو را به نوری مهتاب دیدم. سلامت باشه. иқдоми наҷиб аз мағозаи либосҳои мардонаи асл. ба таваҷҷӯҳи домошавандагон мерасонем ки агар шумо тамоми сару либосҳои тӯёнатонро аз мағозаи асл харидорӣ кунед, ба шумо як адад курта ва галстуки домотӣ тӯҳфа карда мешавад. бояд қайд намоем ки аз мағозаи асл тамоми либосҳои мардонаро вобаста ба 4 фасли сол пайдо кардан мумкин аст. аз қабили пойафзолҳои замонавӣ, шиму костюмҳои шинаму зебо, курта ва галстукҳои замонавӣ, либосҳои варзишӣ ва дар умум зиёд аз 200 намуди либосҳои мардона танҳо аз давлати Туркия инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, бозори марказии Панҷшанбе. телефон барои маълумот 628 22 22. олами зебогӣ дар мағозаи асл. мирзоҷон, ҳамин дар бораи гурӯҳи шумо ҳам камтар маълумот гирем. барои чӣ садои ҷавонон ва ин гурӯҳ аз кай фаъолият бурда истодааст? маҳмудхон, рости гап ман 2010 дар коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофиз якум курс будам, ҳамроҳи ҳамкурсо. дар ҳамунҷо аста 3-4 нафар шудем. аз аввал ду карна як доира мегаштем, баъд барабанд туш кардем, кларнет туш кардем. баъд
аз ҳамун забони халқ гирифтиму карнайнавозони садои ҷавонон мондем. ҳамеша дар хизмати халқ бошед. як сарона ҳам рӯи кор омада аз тарафи ҳам шумо ҳам садои ҷавонон ки рости гап як ҳоҷиёна хоҳиш кардагӣ буданд ки ҳамин якта сози том писарам ҳамин шумо ҳамин карнайчаҳои номашона гиред сони ҳамин суруди тӯи ман бихонда бошед ман ҳамин чиза ният кардагӣ гуфтам ҳамон таронаро месароед майла шумо зеки хоҳед имрӯз гапи шумо агар хоҳед ки соҳбу саломат равед мехоҳем бишнавед садои ҷавонона садои ширини ин карнай навозона бо садои карнай бо навои сурнай با صدای کرنای با نوای سرنای زنده میگرداند سنتی نیاگانه زنده میگرداند سنتی نیاگانه سلامت باشید محمود خان ҳазор раҳмат баъди барномаи консертиятон гоҳ овозҳои паҳн гардиданд ки Алишер Набиев оҳиста ҳамин чиптаҳоро тақсим кард ба донишгоҳҳо ба мактабҳо ҳамин гуна суханҳо рости гап паҳн шуд то гӯши шумо омада расидами ин суханҳо рости маҳмудхон шундам манам ҳамин гапа рости акнун қавати санъаткоро навозандаҳо бисёр гап мешад ҳама гӯш мерасонанд ҳамин хабарҳоя ҳамин ҳар якта одам хоҳиши худаш ки дарод нағзан шумо консерт мемонед шумо манба агар ҳамина маҷбуран оварда тиду маблағиша тияман рости гап қадр шумои қадр намекунам ман чунки шумо ман маъқул не маҷбуран гузарондед манба баъди ҳамин гапа шундам табам хира шуду хай майлаш гуфтам бигзор чихе ки гап занад гап задан гирад лекин ман худам аллоҳ медонад ку чихе бурафтагӣ шад лекин ман анамон санъаткорое ки ҳамин хел коро мекунам барои худам санъаткор намеҳисобам чунки анамон касо рафта билета маҷбур мегузаронанд ин хел он ман санъаткор ҳисоб намекунам ман меҳнати худам ба худам месӯзам шунидан кай бувад нонан дидан бо чишми худат бенесони бовар кун гуфтагӣ беҳтарин ин хел апши ҳама чиза гап задан лозим не маҳмудхон беҳтарин аз назари шумо ҳамин суханро ки паҳн карда бошад ягон ҳамкасбатон бошад намедонам маҳмудхон рости хай ким ки накидагӣ боша ҳаволаш ба худо хуб рақиб доред не ани не ман ҳоли ҳеҷ кас ки конкуренсия шудагим неко ман ҳамин замини ҳастам аз як чедраи худам ки мерам хуб эҷоҷоти ки ҳамеша шуморо бедор мекунад ва ҳамеша мегӯяд ки ман низ бояд ҳамин корро кунам маҳмудхон рости ман ҳамин чиза фақат ӯй мекунам ки ҳамин ягон чизи кас накардагӣ кора кунам гуфта лекин яъне такрор набошад не аллакай шумо масалан клип кунед баъди шумо ман бо ҳамин ҷава кунам агар ӯша халқ ба писанд намешавад киро бештар тамошо мекунед рости ҳама ҳамин санъаткороя ҳамкасбома аз ман калон акоҳои азиза ман ҳамашона тамошо мекунам ҳамашона дӯст медорам баъзе ман санъаткоро ҳайрон мешавам ҳама дар як ҷо мешинем ако ибромда ина гап задагию ва як гап задагию бо ба даствай мебинам бо як ҷомда ханда боз кашидям ҳама хислати бад ҳамин ман тамошо намекунам ва каса ин хел не ман ҳамашона ҳурмат мекунам тамошо мекунам устоди шумо дар ин ҷода агар ман иштибоҳ накунам Далер Кутузов алон он нафар каме аз санъат дур шудан бо чӣ кор машғул ҳастанд хабар доред мабодо бо соҳибкорӣ машғул ҳастанд тиҷорат чанд сол шумо ҳамроҳашон будед рости барои ёд гирифтани нозикиҳои санъат чанд сол ҳамроҳашон будед маҳмудхон 12 сол бошад ё изофа бошад рости 12 сол 12 сол ман ҳамроҳи ҳамон одам бо Далер Кутузов бо ҳамроҳи устоди азиз ҳама ҷо ҳама мана сони унҷи ӯй мекунам як рӯз якта одам телефон кардану Алишерҷон мо ҳамахе омдем шумо мебуроид ман биромдам автовокзал ку хони ман автовокзал биромдам ако ман ҳамин сари кӯчаанда омдагӣ
شما این ادعاست هم شما کدام ماشین که گم ما همین گذری وای با دیگه اونجی گفتم ما گفتم که نه ما شهر هفته وокزال میشم گفتم خب ببینید شما 12 سال با اون نفر همچون شاگرد با توی ها میرفتید همراه بودید همون زمان ها با شما مبلغ میدادن راستی من اقا همین مسئله مبلغ و شام نبود فقط من همین چیزا یاد گیرم مقصدی من پول گرفتن نبود توی بروم اکنون هر کجا پول گیردم رو انسان روش کردم تیز خنک میشه برای همین من نمیپوستم هم راستی پولم باشد نمیپوستم اگر پولم نباشدم 10 تا همون اونجا پای پیاده میرفتم راستی بسیار شدگی بیشمار همین گونه حالت شده یعنی شما رهگیرو نداشته رهگیرو نداشتم من پای پیاده میرفتم اما دور که من شاگرد بودم 4 موزیکانت ها بودم ما اکو بودیم دیگه خدا ما بریگاد میگفتیم ما ثانی الان کسا هر شب من رای میکردم آنوگی همون پولاشو میدادن دسم میسیم بیچاپ میدادن همون اکوها امروز مناسبتی شما با همون نفران چی بودن؟ و اکوهای خودم راستی من کجا ها میبینم توی ها میبینم بعضی اکنون و هایم دیگر صف همراه هستن منم صفی خودم دارم با همراهی حافظاشان میبینم دگان تبریکات به میبینم همین سلام علیک میکنیم یک همین کدامشان نبینم همون دوره های خاطر میبینم دوره های خوردی از اکنون اویله دار شدگی خدا باشکر خودش به آمدگی سلام علیکم چه فرزند دارید؟ شکرانه خدای مهربان 2 فرزند دارم 2 فرزند دست رو یکی با نام یعقوب و دیگری یوسف 2 پسر خدا خواهد دختر ولی میخریم پلان شود بدتر با یک کنسرت دیگر پیشنهاد کنید درآمد نقش شود سیزن‌های توی نقش شود تمام اینقدر سالی که مثلا گروهی صدای جوانان فعالیت دارد چند نفر اومده رفتن محمود راستی گپ بسیار آدمان بسیار نفر اومده رفتن از بس که ما جوان هستیم دنیا پر از جوانی خودم سال 2015 در خدمت وطن مادر رفتم به من گروه کرنین آزانی صدای جوانان ادامه داد کاری خودش رو امروز چند نفر هستند در این گروه؟ امروز در گروهی ما 8 نفر کار فعالیت میکنیم من در توی معرکه با یک چیز اهمیت دادم برای چی شما خودتون نمی نوازید؟ بعضی سلامتی چیزی که میگوید جراحی شدم من از همون سبب من دکتر کمتر باشدم موقتا نوازشی مرا قطع کردگی حاضر در خوجند گوییم چند گروهی کرنین آزاد هستند؟ حاضر من همه دفتر شما دیده میگم محول برنامه‌نده راستی گپ از راندن این نقلیات کمتر خسته شدم احتی دیگه سرود میسرید نبودو مایلش محمود خان چخه خانم چخه شما مقبول من برنامه کنسرتینده خودتون بدید اهم سرودی نقص کدام شما مقبول شد من با یک ترانه تو خیلی اهمیت دادم ولی حالا از یاد نکردم راستش رو بگم یک ترانه شب تا سحر نخوف چی بیدارم انا این ترانه رو قلبم گریان است بیمارم شب تا سحرگاه بیدارم قلبم گریان است بیمارم از درد و حسرت از غم و غربت از تنهاییت بیزارم از درد و حسرت از غم و غربت از تنهاییت بیزارم شب تا سحرگاه بیدارم این ماشیننده نولش بسای خیلی این به صنعتکارا کمک میرساند یک جواب استیم من شما خواندتیم نقص کده یا نه فقط رفته وقت ما کم است ما باید با دیگر نفران هم خدمت کنیم سلامت باشید محمود خان بهترین انا محمود خان خدا خواهد همین جوه یک استودی نو کداسیم خدا خواهد هم تلویزیون آوردگی ما اکو مانده این برنامه های
رنگین و جالب شما تماشا کردن میشینیم ما. بهتر. ها این آینه نیلگون تلویزیون برای می. بهترین. یک زورش خدا خواهد شونه ما همه آش چکده. آش نغز میبینید؟ نه شورباچه نه. زی نغز میبینید شما؟ اگر بی پول باشد همش. همش یگان تا یگان روز جزه کده. هم خودم میکنم. هم پاور خورد اگر. دهان یا بخورد؟ باشد. این چند ماشونه؟ این آشیانه همه بالاش انیما بهترین. از میبرایم خدا خواهد در وعده من شما مهمان میکنم یا برای میبینید. باشد رفتیم. میزا بیا کنی میزا آوست نشگیر چی؟ نه ایسی اکا یا بور تشینه چی حاضر؟ نه میتونید محمود خان ایستید؟ حاضر خیال تی محمود خان. نه حاضر. نه یا بور دستونه گیرید اکا؟ چطور ایستید؟ خفاته حاضر من. چو کدید؟ شما دروغ کدید می؟ این حقانی تلویزیون بود. همه اکجا میدارم یه کپتون گفته همه. ایه نقب گفتید که محمود خان؟ های پایین با فرندیشن ده کپتون. اشکنید مانید اکا؟ هدا این تلویزیون. هف گیرچی شکسته لخ شده گلکه. تلویزیون ادامه هدا پولش میتیاده؟ پولش میتیاد؟ چخی نمیتید؟ خواهی جنگ در کار نشدگی کار شد رفته اکن صاحبش رو میفهمونی محمود خان یک تا برنامه و اکن همین قدر حادثه رخ داد حالا یکو شناسی نزدیک می؟ همه شناسی من این وای وای اکو من تویش گذارم که ارینده و داده یک تا برنامه گفته آخی شکست این لخ شد خیلی تلفانش همین؟ بی من تلفانش نمیدونم جورتان راست میبریم گریزید من خودم بدرم با همین جایم نظام ابراهیمی عزیز سید محمود خان و کاسم چطور پشتگی هم برو شب تا سحرگاه بیدارم قلبم گریان است بیمارم از درد و حسرت از غم و غربت از تنهاییت بیزارم اکا با چند تا پاک دنم در کار 16 تا کجا؟ خانوشی نام ببینم برنامه نغزی خفه نشود من این روز عمده خیلی دینیک پاک کنی کار محمود خان
сарпарасти кулли лоиҳаи такси аҳрорӣ маркази хусусии дандонпизишкии садаф. Агар хоҳед ки дандонҳоятон бо сифат ва зебо бошанд, пас тавсияи мо ба шумо садаф. Jak volici? Danger kapky ne. Ne. Man. Şuradan sağlık glava. Зӯр шуд. Чо кардед? Мебадорамте? Телевизор шикастид. Ҳама ябо истар гирам сони. Also wenn ich weil mich gut, mach kann ich money. Was ist schon das gegeben? Parama assalomu alaykum. Karabkışa qap şilaqpa. Нахан. Брафтим. Да, коста, бра, да, ахонгрез. Брафтим. Я,